أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين اللهم آمين. إيروج از دخوازم سر نقطة كي تاني بالي بكشينم أو نقطة هانجي بقناعة من أساس تمام تفجر رسالة نور بنجه تمام تفجر رسالة نور و فكريات كتاب رسالة نور و أما بيجن أو نافرو كاوي بيك تينا أو جي وك جوردا تو روند كنا مجيء جواكا کردی دست پیکیده جبر کجوی جغرافیای دهاتیه دنیای تو رندکناوی بکشینی دسرویره وقت رندکنه که فیلمکی ذهنیتا قومیت ده ناف دولتا چارچوه دولتا عثمانی ده دجین بکشینی جیوی دتر وکایتو هیچ دورتر لی به همان آوای و همان انجام کده ده روند کنا مجیء عالم اسلامی بکشینی ذهنیت آوی دچر روشه ده بله گلکی بزلالی دبینه کو دناو سه بشان ده یعنی ذهن عقل و فکر و تفکیر کردیت قوم ناف دولتا امپراتوریا عثمانی ده و عالم اسلامی کو بویه سه پرچه یکم یه اهل تاریخینه یه اهل دله پرچه دویم یه اهل مدرسایه که ام بیجن داویم وگرن سروان سیاجی یه اهل مکتبینه فن و فلسفه مدرنه پاشا وگرن یعنی ام بین اهل تکیه یه زاویه یان اهل طریقت ین کو خو به شیخان و گریدانه ین امی بیجن قدسیتیه لجموان دوی ریه که قدسی هبه جبوه ریجی دوی شخص قدسی هبن کو دکارن وان ببن وسیله که واسطه که وان بگهینن ام بیجن ریا راست بوی او که خب بدن دو قاعده کی معنوی سرداره کی معنوی بوی آوای بگیجن مقصد آخه دلی خو بکارتینن متودا هری مبیجن تی بکار آنین ذکره تصفیه روح و دله بوی آوایه او متودا که بوی آوون پر هر یک جوه بشکل کی صورتن تیم برچاوه و لیمی بیجن تربیه نفسی اساسه دورده دل اساسه و هكذا یادنی ده علم مدرسه ده در دوراوی ده شوتی کو اوجی علم وحیه یعنی بیجن قرآن علم منزله حدیث پیغمبرن شروعه بیجن حدیث او قای آیه تفسیر نه آیه بیجن ادنجی علم حدیث در دوراوی ده شوتی بوی آوای لی ای درجی ام درجه کی بهتر نزدیکی عقله جبر کردن هیا فیربون هیا اساساً پرنسیب هنه اما بیشن لی دی سازی تسلیمیت تا متنی اساسه اما بین لی طریقت تسلیمیت تا قدسیتی اما بیشن او دکار شخص کناوی شیخ به کدابه پیشیه یعنی متودا اما او ری چا کدای پیوی او متودا که قدسیه نه مناقشه کردن دوی حرفيا او متودا هاني بيتا تطبيق كرن داكو بجيجه ارمانجا خو ايدي ترجي ام بيجن بتحصيل كرنا علمي دوي تسميتها كمنتخبه جبو ام بيجن بقارب او جي خو نزيكي ربي خو بقرا ناس بك تشواكو ام بيجن او نقل هاتبه بوي شكل او بك قال لك جارا او كشيرو فكرن او كرن كيم بو ام بيجن لجورا روجا خو تأويل كرناوي أوا كيمبون شكلية بيتري أو كيبون ده أما بيجن أوا يعني أوا وحيانا يا مناقشة كرنا بين دوي شرشة بين الملك على مسألة ببينن آسي يمين
أفاجي بتمامي أو كاوي مكتب مودرن دبستان مودرن زانينجهن مودرن علم فن وفلسفة كونه بيشية في 6 سال في 2 سال دهاتية پیش دکتیه و ام بیشن بردوام اد پیش کتنا خدا علمی کو لسر ماتریالیه درباره ماتریالی ده اشیا ده قاعده این کو خود تعالی خصیه ناو اشیا جبو کشف کرناوی برخود ده و وان پرنسیبین هاتنا کشف کردن درسیده ده چون هاتنا کائنات یا بدن انسان یا دنیای و هکذا ده وی چرچوی ده diçe û tê lê evana jî ji xwe re sînorek helbet danîne dibêjin tiştê ku ji dervê taqeta dîtina me be û pêhesîna me be em îşê xwe jê nayînin ew ne mijara me ye jî. Naxwe gelekê cara ew ê ku em ê bêjin dawiya dawî divê ku teslîmêteke wehyê bixwarbîne naxwaze xwe teslîmê wê hêlê bike dil ji xwe wê aliyê dil me bin pak û paqişkirina dil tasfiya nefsê ewana me bêjin ew jî ji bo wê qet ne muhîm e heta wan însanê hane bi bêeqilî û hakeza bêfikrî ew dike van însanê ku em bêjin paş emane paş şûrûne û gelek kerîman dikare li gor xwe peyda bike helbet ehlê medresê jî و أهل طريق جيل لفي مشربينه پیش کتنینه لأهل وی لأمبین تلمیزه وی خواندکاری وی بچاوی انسانی کجری در کتی نهرین دماغ کو بتنا سری خوا دوی علمی ده تنه کو نقبوبن بوی آواینارینه کو دنافش او مروبین کو در تسلیمیت بردانه دناف شک و شبهاده پیش دادشن نزانن کو حت أمبین حتی داوی دشکی دنه حتی عمرنا خوا کو ریا راست نابینن قابلیت آخویا می بجندیتنا حقیق و وندا کرنا بوی آوی وی چاوی لید نره سیدای بدو زمان دنهره کو اف ذهن پرچبویی کو بوی سه پرچب آوی کی گشی نه طریقه بسری خود به درمان نه علمی در دوره مدرسه علمی نقلی بتناسری خو بیکو امی بجن خورنه بکه و الگور رجا خو او بکه او نکود به درمان و نجی بتناسری خو علمی پێشوەچوونên فەن و فەلسەفê dikarin çareyekê ji van nexweşiyên heyî re bibîne civakê ronak bike û bigihîne deverekê loma di projeya xwe ya bi navê Medresetü Zehra de çawa ku sê zimanên di rojhilata navîn de gelekî girîngin dixwaze wan bigîne hevdû Kurdî, Erebî û Tirkî her wiha dixwaze sê mejiyê ku bûye sê perça jî fikrê ku bûye sê perçê esasî jî wana jî bigihîne hevdû di wê dirê de ew jî li hêlekê ve tekiye be zaviye be ji hêlekê ve medreseyeke em ê bêjin ulûmên bilind lê têne xwandin ji aliyekî jî zanîngeh be üniversite be van ilmên modernê yê ku vê esrê hatine keşfkirin tê de tehsîla wan bête kirin hemû di binê şemsiyeyekê de bêne cem hevdû da ku bikaribin her yek feyz û bereketa xwe bide yêdîtir em ê bêjin yê ehlê terîqê kêmaniya xwe ya eqlî û zanistiya xwe ji ehlê mektebê temam bikin û kêmaniya xwe ya ilmê şerîetê ji ehlê medresê em ê bêjin feqiyên medresê temam bikin ê medrese her wiha em ê bêjin ew kêmbûna lezeta ruhanî yan jî teqwadarî tesfiya nefsê ji ehlê tekiye bigirin wî ilmê ku em ê bêjin ku Xwedê Teala ku tim û daîm hewaleyê eql dike bifikirin çima ew nafikirin heşê we tune bîra we tune û hakeza ew jî bi tefekkûra modern bi wan delîlên ku hatine peyda kirin wan qanûnên rêkûpêkiyên ku di kainatê de ku kainat bi wan tê birûanîn em bêjin bi rêkûpêk li ser nigatê te sekinandin bi wî awayî ew jî ji wê îstîfade bikin ji wek de em ê bêjin bibin ev ilmên modern ku bi çavê bi berçavka îmanê hemû bibin delîl ji wan tiştên ku هاتان تنه دکاری بون خود تسلیم بکرنا و نقل بکرنا استاد دخوازه وی او که امی بیجن ده مدرسه تو زهرا ده زانینگه ها مدرسه تو زهرا ده انویرسیته مدرسه تو زهرا ده
بين جم هفدو مجيكي هفقرتي مجيكي كو هم علمي هي هم دلوي هي وهم جي عقلي حتى داوي دايرة سبب عنده خو او كريه بدليل كريه پیش خود بینه پیش بینیاوی هي وهكذا دوی او كده لسبب انوي هلبت دو دريجن كو موفق نبويد اوا كرنا مدرسة زهراده لدوي كتابا كو وان كتابن كو وي كولكسيونا كو خود تعالى موفق كريج او كاوي تأليفا ورا كو امجيرا رسالة نور دبيجن دوي دريده اف هر سي نقطة حنا يعني دما كتو رسالة نور دخيني هم دلي مرف وقت تذكر كشان دبا دلي مرف پاك و پاقش دبا خوشيه كلك عجب بمرف را پیدا دبا حالت ايمان پیدا دبا هم عقل مرف بوان دليل عقلي كو تيدا اما بيجن جعالية علمي و اما بيجن تيرا خوا معلومات دجن دستيما وان معلومات دجن دستيما تف بعقل بدليل كرنا علمي مودرن اما بيجن اوجي نجيوي دجهجا عرضي بروجا ما يرو هفدو دجرا ام دكارم بيجن سيدا بدو زمان بريد آوا كرنا مدرسة زهرة ده موفقنا بود دما خدا لعين ذهنيتي ده عين perspektifi ده اما بيجن کاری بویا خدا تعالی موفق کردی کو در رساله نور ده وی شخصیت معنوی کو خواست آوا بکه او کسایتی او شخصیت او زانستا هفگرتی اما بيجن کاری بویا بده والبرده سمایا ده پرتوکن رساله نور دنه قالك تافي قافيجي اما بيجن او كاني بردوام خوندكارين ما زاروكين ما نسلا نحكو دشن او كا دشن دبستانا زانينجها دماكو برسن فلسفي مودرن كوتيتنا كرني وكو زاروكين مجي تنكو بعلمي نقلها تنا پرورده كرن خدايا كتن شما وساي شخوا پیغمبر شخوا پیغمبر خدايا بدليل كو امي بيجن قبول كرنا وخاتن مسلمان دزانن في غاوي لبرفي علمي هاني لفي برفان في پرس کرنا هانه نکاره خور راگره پر انسان ما کو دفج دین برددن نخوا ام بقلك محتاجي في علم اساسينا كو ام بيجن ايمان ما بالدليل ديك زانبونا معلومات مين ايماني عقيدي واسلامي نجيوان پیدا دبن باسكيوان شي دبن ذو الجناحين وهكذا وين نقطة ده وكاي علمي هاني علمي رسالة نور برسبكتيفة كود رسالة نور ده هي جمرة برسبكتيفة كضرورية علمكي ضرورية ام دراج خاندنا ويدا بكيمانيش بو مالبات اخو ام يعني ضرورتها كمزن هي يعني مجار ماينو نمانه ام بين اف برسبكتيف كو لجم زاري متنبرا ام باش باور بنكو ايمانك رونشتي تنيا لغوري في عصري وبحذرهم برسنكو بما بيجن إيرشنكو لسر إسلامي لسر نبوته توحيده آخرته وهكذا تينا كرني دي في إيمانا هي نكار ببر خبده تيري ناكا نخوا أف ضرورتك كو أم بري خبدني بري خدانا كنح أم لي وي جوهري كو ناف دستي مدى أم لي فقرن استفادة بكني إن شاء الله تعالى بني بريانها حالا ما اسلامی یک دلیل جانا پیدا بود دلیل که عقلی وقت با آوایی که چیروکانه لتمام عالم اسلامی دگریا وی گاوی اف پرتوکه هانی خود تعالی کریا نصیبی ما بحزاران دلیل عقلی که عقل ما تیر بکه دناف دسته ما اکرام و احسانه که قال لکی مزنه دوی ام وانا هم بخواه جي استفاده بکن و هم جي بگینن و جنراسیونا و نسلا میبیجن کو تی داوكا ما بيجن اموان دستوالا لهم بروان ايرشن مادي ومعنوي دستوالا نهيلن وان تجهيز بكن بله مالا واج بوا قداري كير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته